umur petang dasa lima sama mo sekitar sekat nanti kelalu akhir bulan puasa baru sama hari sebulan tamu bulan puasa mau apa makin niki sabab buka mengkoloan kupi ngentak ndek milih berbuka isi kupi ngentak mengkoloan teh masih ngentak mengkoloan kolak masih ngentak doang tekoloan pecel masih ndek narata nak milih apa aja kena kakak kupi ndek milih teh ndek milih nasi ndek milih pecel ndek milih pelalah ndek milih apa isi mabuk ke aneh no ndek milih buka nggih agak unik dengar ndek ke ngopi ndek tahu kan ngopi laun lemala tetap ngopi ni lagu enggak na sikap buka nani hari dia aneh kan bocong-bocong ia menusul ni berembe hukum dengan bubuka si mau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-shiyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan muttasilatan ila duhurina darul qarar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'i rabbanir rahim war rahman amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi haditsin ukhra wa ma ta'akhkhara. Wa qala fi haditsin ukhra kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atasha wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahara aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dani guru-guru lungguh samitiang yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, muliakan. Wabil khusus sahibul majlis kanda Ustazul Al-Kiram Ustaz Adum SPDI kanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mustiadi yang mudah-mudahan beliau dua nggih mudah-mudahan tetap tican sehat selalu sida Allah taala, mudah-mudahan tican selalu afiah dan mudah-mudahan tican selalu istiqomah ilmu itu barajah bimbing pelungguh samitia berbentar adat sak bau bayi sateparan panjak Allah sak memperoleh kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, nentu bighairi hisab wal adab menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, kiai, pengurus sepuh, penglesir, pemuka, bapak-bapak pecinta majelis taklim, ina sai ari kakak pecinta taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kita mudah-mudahan selaku dirut tican pulih berkah ili bulan semakin niki, tican pulih berdait dalam keadaan sehat wal afiah, istiqomah fi taatillah kaji bulan yang tiap belum sani nantikan yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Inggih pertama-tama dawak tiang pelunggum sami tebarang-barang bersyukur memuja-muji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur tiang pelunggum sami walaupun dalam suasana sangat isin panas makin ke. Panas subhanallah. Menintan panas, menintan repot peot lagu masih tican ati angan si Allah Ta'ala untuk pelunggu sami tiang rauh hadir ilik majelis pengajian niki. Alhamdulillah. Dinara sebab dinara dulur dere ketiak tahu langkahkan kaki pelungguh sami tiang bapak ibu juk majelis niki lebih-lebih tiang sajau tahu tulajut marabasen kanda usasadum baru tetenak nelung celinit tiang kepecah dan juketi ya tetenak mitu celinit tetenak nyiwa celinit tetenak ngaji luar pecah lalu tiang juketi tapi sebab ada dua sebab. Pertama keluarga ilik niki mai lalu rasen kelak bebalung mulen penter keluarga ilik zaman niki kelak bebalung. Kedua harapan kesangsang harap dengan okay. Tulus ikhlas milik kancak okay. Hidup dunia hidup akhir daga-daga bebalu angan pokok saya masih tahu nganak daga apalagi nak dedara je lain Allah ya akan harapan lagu jangka makin nggih mulai lek HP Oppo jangka HP celulit din manara dengan ngontek-ngontek sikit-sikit Allah nggih mudah-mudahan sampai malam nggih mudah-mudahan searah rezeki karen seke doa amin ya rabbal ada pada ngiring gurun nggih ustaz aduh nggih mudah-mudahan tetap sehat selalu beliau nggih lagu cuma enggak atau susah lamut marak beliau niki din bina marak dengan jari pekasih tua nggih din bina marak dengan jari pekasih lalang sebrak ke telpon isi dengan sandima anu bangkatan ni bangkat ni bela naik ni ngengok-ngengok pejat datang apa nama ai ya tak ada ngone-ngone omo an bakat isi nggih enten mau gelar sasadum niki napi gelar ngone-ngone lemak Bapak Sri Masih napi kenan Bapak Sri Masih bulun wahbi hirit tengah karing seri doang masih silelah lalu jari pekasih laut daya timubat lumbar tama Allahu Akbar Bapak pekasih nggih nah mudah-mudahan lagu niki ibadah masih ada ibadah sehingga syukur alhamdulillah tiang pelungguh sami sekedik kajian ngaji alhamdulillah lewat kajian ngaji alhamdulillah tetap istiqomah kembali bapak ibu jamaah senamian marak bahasan ulama nabi bahasa al wajibu huwa talabul ilmi sawajib penuh adalah ngaji bahasa wala yajibu kathratul muta'allimi dan wajib luwek dengan atau wala yajibu kathratu talibil ilmi dan mesti dan wajib kancen luwek sak wajib adalah ngaji naniki dia tahu apalagi makin zaman makin niki tu balik masih 2 kali lapangan niki kebelik kan Sarmina 2 kali niki keluar penuh makin jaya wah kancen selai telung dasa hadir masih marak niki nggih kembali karena nyikat pada repot lemak lamun pas selesai je nggih lagu alhamdulillah tiap logom sami mau menjadi pilihan Allah walaupun dalam suasana repot peot maut hadir alhamdulillah saya ingat marah isi berulang kali rugilah tur lalu bulan Syaban niki tandik gane mengaji sekali doang dia hadir makin lalu pahala ndik hadir lalu pahala ngaji 700 kali ngaji masyaallah nggih sebalik sekali ngaji makin pahala 700 kali mudah-mudahan amin ya rabbal alamin salawat salam kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti harapan pelungguh sami tiang mudah-mudahan kelak tiap pelungguh sami memperoleh syafaat dari beliau amin ya rabbal alamin hadirin hadirat bapak ibu yang tiang muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah baru ilmu demi ilmu ticah nggih luar biasa Allahu akbar telu malapetaka bagi dengan sandibani rapat jok ulama nggih 4 tanda dengan bahagia 4 tanda dengan celaka wah niki biat pada gadingan mantuk oleh jok gede masing-masing jamin wah balik lawang surga ngangak untuk pelungguh sami tiang amin ya rabbal
Lagu mau kendang-kendang baru dimin melinggih bae deket niki kanda tuang guru musiadi mau berat surga ilik pembahasan sebaru niki kanda sehingga anu kebalik doang tiang pelugum sami ruruntang tangki desurut engat dusa kirangat lupa silap baik nggih jarang menengat entan tuah berdusa-dusa jokina jokama jok pangeran atau jok papu balok jok tetangga jarang salangge-lange niki jak biasa mut lupaan. Nah ieu kandeun bahasan baru. Sakeduan adet lupaan sak solah. Ieu gene metenget. Sila baik. Ndek tenget doang mut cerita. Mumtawanan. Kemayangan anu saar jari mereboten ni. Ieu kembe anu 100.000 isih nyogol masih papu endon sak nyogol lara 1.000 mulai sebutaran mau aku jandin beteng ngerodok sebutaran kunin nggih arah separuh jaan apa ini tuh datang tuh nguluk kepeng dia 100.000 dendek sebut-sebut tekau dari hamba Allah ini ada tuh pengajian dari hamba Allah ini tersebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki alhamdulillah dari Papuyun 10.000 Fatihah. Dari Inayun 1.000 Fatihah. Dari Papu Mina 1.000 Fatihah. Dari hamba Allah nijak ndak mau diketahui namanya. Oh ini dengan saya tukang siap. Hamba Allah seni tunas pai cepet hajat tiang pelunggum sami mun nyugulan narak 500.000. Mau kebetulan tuh tahun hadirnya apa ini negara bater tangan hamba Allah saya baru nggih majar mesen dendek tersebut sampai terkenes hamba Allah ndak ada dengan tahun mula lagu apa ini nelek deket tahun hamba Allah sebaru alhamdulillah tiang wa anu bayar gabah makanu watain tut pada no kena niki kan mungtawon. Nah inilah tiang pelunggum sami lamun hak solah-solah jak demat sebut lamun hak lenge-lenge jak dit bani ucap dit bani tetap masyaallah agak berat baru niki lagu berajah marah bahasa beliau nggih ayat berajah sak kedua saketelu masih berat serminan nilai dengan sak bawaan nilai tiang pelunggum sami dari segi dunia lagu nongak jok atas jok dengan sahebatan dari segi akhir wah solid doang masih aruan tak sererok dengan sak berdui apanza dai tak sererok dengan sak rajin jok masjid jan sila baik syukur sandi tiur baik kayu papu-papu sak genem jok masjid tenu jaan wah hantar tiur kali nak tu contohi pokok dek tiur baik syukur nah lagu lamun jok dunia jak masyaallah terutama untuk lanjut lagu tak jamaah bini nggih tulajut Pak Kak coba serminan run tembok kan aneh sasamping Bali itu nggih nanu terutama jamaah bini tulajut lagu tahu Kak mau dengar baru informasi li narani niki yanu onenana ieu kredit mobil terus aneh lamun marak niki kita tiru bapak ibu jak yat mati kejar dunia susah marak niki ala kulli hal mudah-mudahan sak tahu barang-barang berajah ilik pengajian sak kesampaian sak baru niki mudah-mudahan sak berkah nggih sangat mulia niki saya sak kayun bahagia silakan jalani perintah-perintah baru saya sak ndek kayun ja uli abaikan perintah sak baru mudah-mudahan tiang pelunggum sami mampu nggih amin ya rabbal amin nggih memangkin tiang ja yang bahas mengenai masalah fardu ain kaitan kanca puasa dia puasa nggih latihan puasa dia. Jadi puasa niki Bapak Ibu jamaah senamian salah satu cara pelungguh sami tiang ya peteteh dusun. Ya teteh dusun puasa. Salah satu 5 fungsi puasa niki adalah untuk menghapus dosa-dosa yang pernah pelungguh sami tiang kerjakan selama tiru pilih dunia. Sesuai maning Nabi, saya puasa bulan suci Ramadan dan tampunan dosa salah insyaallah taala sawah liwat. Cuma perlu tiang pelungguh sami wikan, perhatikan. Arak puasa sak terterima, arak puasa sak ndik terterima, arak puasa sak sah, arak puasa sak ndik sah. Sak jari ya apusan dosa puasa seno, puasa sak sah ndik terterima. Arak puasa sak sah lagu ndik terterima,
arak puasa sak ndin sah dat ndin terterima, arak puasa sak nggih sah dait terterima, arak telu model puasa niki. Sekali malek arak puasa sak sah dait terterima. Nanti terterima insyaallah taala macam puasa arak telu. Arak puasa sak sah dait terterima. Beruan puasa sah mbe kena niki kena entat gawe rukun syarat. Nggih. Kena entat gawe rukun syarat. Deten dek gawe nak batal-batalan. Daet ndek keteh tu ndek gawe larang-larangan saharam-haram milik nyikat puasa niki sehingga makbul puasa. Dari segi rukun syarat sah, dari segi cara gawe niki perjalanan ndek girang ngumpet, ndek girang begibah, ndek girang namimah, ndek girang begrogong dan sebagainya terterima sila-sila Allah taala. Nggih, ndek girang berogong, nggih. Onya-onya sak berdua-dua jak nyala bulan puasa je badek, nggih. Lagu lamun marau sasadon jak ndeng girang berogong sekali ni. Nggih. Ndeng girang berogong sekali, masya-Allah. Nggih. Nano. Dakan sasekek berduet masih lamun berogong jak berogong ada. Dia luah berajah berogong wi mau serminan kan HP sebelik no kan. Pelik HP gemulu mahal. Sampai aji 1.700.000 saja HP mula kesolah dengan maka-maka kelekak sekali mau kendaitan mau aran je onik tulis sentuh Ustaz Haji Marzuki onik tulis sentuh lagu Ustaz Haji Marzuki syarat timbung borok lalang seberak Ustaz Haji Marzuki nelpon lalang seberak Ustaz Haji Marzuki telepon saya baik Ustaz Haji Marzuki ni maka-maka SMS mau katuan nyiken delik embe niki embe tak pengajian makin kerindung ke mulai kedengar suara munin mau terbaca sinan kanak tu balik mau langsung tegoreng terus HP niki alhamdulillah akhir berganti HP jadi 1.700.000 aji sesatak selai keloding la ilaha illallah nggih nanulah ya belum sami mun dia tahu berjajah aja nyala kendaitan doa dia ngono itulah tu pembahasan macam pahala puasa pertama sah dan terterima. Saya kena rukun syarat mut hindari sak ngebatalan dan tenggek gawe dosa nyiket sak puasa. Dari segi rukun syarat batal halal wah kena, dari segi melanggar-langgaran niki mut hindari terterima insyaallah taala niki sak pertama nggih. Sak kedua niki sah ina lagu ndek terterima nani sabahaya ni sah lagu ndek terterima nani jak nauzubillah min zalik ieu sak bakat ilmu nabi luwe dengan puasa lagu ndek narak maun puasa salena ni si lapah dan melet ngenem nano ieu model tamu ilmu puasa sak kedua niki bapak ibu jamaah senamnya ieu sah lagu ndek terterima insyaallah taala ieu sah lagu ndek mau pahala kembali nggih dari segi rukun syarat kena wah berniat munjahi ngebatalan lagu biwi den tau jaga kentok den tau jaga penentang den tau jaga ate den tau jaga imenain bih komak antap batur sin lalu bubuke nyaur nani sah lagu den terterima saketelu nden sah dan nden terterima nani lebih parah malik nden sah dan nden terterima mbaya puasa sang nden sah dan nden terterima niki dari segi rukun syarat nden sah puasa nilai bulan Ramadan lagu makan sampai besok mau sepelong tejok mau tamak jok luang buet onya-onya ibu-ibu terutama jemaah bini nggih ansa lembu besok dalaman lain mak kelokok niki jak batal puasa angkatnya lui pembahasan ia lain tar besok ilik bulan Ramadan kanca ilik 2 bulan Ramadan mama moyang-moyang jojok jajen batal puasa dari segi rukun syarat den jaga dari segi biwih penentang kentok iman lain masih den ja ni jak model puasa saniki jak den sah dan den terterima mudah-mudahan tiap lunggum sami termasuk sa pertama nggih yaitu sah dan terterima elek puasa niki inak bapak ibu arak 4 arak 5 sa perlu terjaga
aran syarat puasa niki. Sak pertama syarat, berduin syarat puasa niki. Sak kedua nan rukun. Sak ketelu nan sak ngebatalan-batalan. Sak keempat sak tersunah-sunahan. Sak kelima sak terharam-haraman. Harus setawar niki dia. Oleh entah ini puasa niki sah dan terterima, harus paham salima niki. Mbaya pertama adat paham mbe syarat-syarat puasa. Sakedua adat paham mbe rukun-rukun puasa. Sakatelur adat paham mbe sak ngebatalan-batalan puasa. Sakeempat adat ngerti sekedi sunnah-sunnah puasa. Sakelima adat paham mbe sak haram-haram nyiket puasa. Naya wah makin niki sekecot nggih. Namun sebelumnya ilik masalah rukun. Lamun syarat jawab jelas. Islam, balik, berakal, sehat, mampu, iya syarat niku tutup. Marak pelonggo sami niki aman. Nah rukun, sa pertama niat. Mulai niki ile rukun nggih. Rukun niki niat ina Bapak Ibu nggih. Ande nak sampun terbahas laek, ndai masalah ulangi kan. Napi masalah rukun puasa niki sunnah tek berniat ile jelo pertama malam pertama ampun dia. Malam pertama tek berniat niki dua bahasa berniat. Dua bahasa berniat. Ane apa kena mana ke tuan? Berniat untuk puasa jelo salema aru atau pertama. Pertama berniat puasa sebulan full. Saja aku berniat puasa sebulan penuh ilik bulan suci Ramadan tahun seni. Ayo niat pertama tadi mungkin nak barak cerita apa faedah. Sa kedua niat wajib. Niat wajib. Mbe niat wajib niki jak saja aku berniat puasa nggih jelo salema aru bulan Ramadan tahun seni karena Allah Taala niki niat wajib. Sa pertama baru niki jak niat sunnah. Lagu sila bedene adik-adik niki mesti entak gawe. Nah, untuk niki Bapak Ibu niat sa pertama baru saja aku berniat puasa sebulan penuh elik bulan Ramadan tahun seni karena Allah Taala. Napi faedah niki umpama misal. Nah, nggih, berembi jaga tadah nama kakak nggih. Gerik bagi jang, kaja dengel malam seno mau kebetulan malam kebetulan malam Jumat dengan kan melen kesak banyak pahala mati tahu Yahudi marah bahasan dengan solah nggih. Maka Allah silalah lalu nggih. Nyaur rende berniat rende denara kanun ngasende arwah-arwah nak sembahyang subuh masih ende maka dengan sak marak model baru niki lupa nyaur lupa berniat jangan ke arah subuh meleng sah puasa isimbe takelit juk niat sak pertama piran niki nggih ye faedah peniat sak sebulan full sebulan penuh paham niki Bapak? Alhamdulillah syukur. Iya tam gawean selama niki. Alhamdulillah hende. Makanya iya dat gawean nggih. Terutama bapak-bapak dengan kelelah, juk bangkat nggih bapak-bapak nggih kelelah. Marah-marah kadang-kadang apa tet nyaur. Nggih, jelo malam begawe. Bangkat ke malam jale ke puri. La ilaha gesip tadi. Bega oper ni nak sani ha. Ya darah atau balu ni ya? Ya? Oh alhamdulillah. Kena lewat ustaz jom. Anu kena kan? Mega-mega jadi pengerombok kan? Kepuri bawah atau kepuri dalam? Oh dalam kepuri nu atau bawah? Oh hebat pas ini ya mega-mega arti jadi penampung jauh atau sesadum lemat kadun tu anu jari-jari jaga-jaga empat dulu jambat nano jari niki sa pertama masalah niat dua tentang berniat ina dua enam temia berapa pertama berniat sebulan penuh kedua berniat untuk jelo salema titik niki wa doang jari anu pertama salah niat niki sepenting nggih mau ke malam terberniat nggih memakin niki arah perkara-perkara sak kesunahan nyikeun sak puasa
Nabi bahasa ulama niki nggih. Niki rukun dan baru ati tutuk aja sekek niki baru. Sunat tele bulan puasa no bahasa ulama niki ada dendek pelit-pelit. No, dendek pelit-pelit. Luwe-luwe tampia ai kanduk no kolak no luwe-luwe lagu dendek sain doang mundara santan nanja susah. Nggih, isi nenda luwe-luwe. Sunat bahasa niki pemurah elek bulan Ramadan. Sakedua sunat saling ayu elek bulan Ramadan, saling goyak silaturahmi nggih, sambung silaturahmi. Arak sama sin de menyambung ti elek bulan Ramadan ni. Ndarak nggih alhamdulillah nggih. Etamu bulan Ramadan jaga bulan Syaban makin ni. Ngono. Terus sakesunahan bahasan baru sa pertama pemurah. Sakedua silaturahmi. Saketelur luwe-luwe entar baca Quran. Lagu aku anak ketua angkah tahu baca Quran. Alif nganjang sekek merak tekan madrasah nosa sadu mesti kita berdere. Belum antak nani apal baca sama mapal-apal. Surat Fatihah, surat Keluhu, surat Al-Kafirun dan sebagainya bisa mau mapal-apal ina-ina nggih. Umpama engkah tahu ngaji atau baca Quran. Yang penting peleluen wa Keluhu niki koyang. Sak keempat, sakelima bahasa ulama sak keempat adalah iktikaf. No, girang-girang momot ke masjid daripada memomot dari balik. Lebih-lebih 10 hari akhir bulan Ramadan. Sak keenam adalah beng dengan berbuka. Ni sak jarang niki. Jarang makin dia. Tanjak dengan berbuka. Okey. Mana-mana walau bimain bahasa meskipun kaduai ina nggih. Ai samaran niki. Nah ya nggih. Mana-mana kurma sebiji. Alhamdulillah niki waktu siapa? Sampun beliam niki bertais like meliwi. Beli kurma niki ia terbagi bilang selesai pengajian lagu lama melumbar ngaji lama mendek lumbar ngaji jadi mau no jelun nabi ngaji ni kebalik pertama kelemak rebu lagu niki tam ngaji lamun ika zuhur kan lamun merasa lelah lalu jadakam dek wal lumbar rebu sila sakedua kelemak jelu sabtu saketelun kelemak jelu ahad jam pira kelemak oleh mulai jam 10 sembahyang duha berjamaah dan bekek yasinan ya oleh mulai ngaji. Kelemak Rebo, kelemak Sabtu, kelemak Ahad. Mumat tetap seminggu niki hadir jak den dewa beli air isi membuka kaca kurma to betong berjauh amal. Apalagi sabalu-balu jak telu dak kabeh kelemak no. Aneh. Ada sesolah dengan kan inilah dia jadi sunat beng dengan berbuka nano walaupun isi air nabi anda wa taqdimu ghuslil janabati alal fajri niki tahu masalah luwe dengan tolajut piran ndek puasa ke jelu muka tuan-tuan ya usai kembe ndek puasa ke jelu anu het ndek kamarwa anu ni pas angun tahun di kuah nganak apa gaya ndik puasa meno di kuah beniat we bian ruang asing kembe dem penting beniat angka tua den tahun ndik nyaur nggih tua ngamuk ge sin be on wah bahaya ni sasadu benar doang kejaur ni nggih anu ama kakem tu balik ngamuk marai sin nggih momo kebeng no daripada nak ngamuk ngase baik dengar nggih tetap ucap tasyahud padahal di sembahyang lagu tetap baca tasah asyhadu an la ilaha illallah padahal di sembahyang lagu tetap nejuk akhir mu kebeng gamak ruang mo nggih akhir mu kebeng sama no mondek wah mandi sampai arak subuh di kau berniat jari nan apa rano dik mandi mau dik bani berniat terlih lalu kayak mandi ya nara subuh no padahal masih nara waktu nak berniat lagu din bani berniat mau nanggap diri ndek sah niat sendiman mandi jon niki lah niki dalil sunat ni nak no bapak nggih dakat-dakat som begelebak atau ile kepuri dalam marai si ibu baru niki
Mau sendema mandi belik kanggo tendek berniat puasa, kanggo sah nendek sah. Bagi amno toto atas ta sambil nenggalu sambil begau totam nawaitu sauma wadin. Nggih. Waya masih sah. Apalagi selesai dakam dewa mandi sah doang. Ieu bahasa ni cuma bahasa lama wa taqdimu ghuslil janabati alal fajri sunnat nggih tiang pelunggum sami mandi sendek mat beniat sendek mat arah subuh dan mandi ada sebeniat ada sawalah taat beniat gitu. Nabi endah kesunahan niki meninggalkan membicarakan kejelekan orang lain, gibah, berbohong nggih. Daet nggih. Sunat dendek bercumbu-cumbu kance seninan telek bulan puasa jauh-jauhan tenduk ama-ama nggih dendek sabar-rapat lalu taut mesari kejelu bulan Ramadan saraan naon di menwah maghrib taut rapat-rapat mara uni nusul tu timun sibat taut ngaji maupun nek nusul nunasan tuang guru isi tiang li kejadian pirang arah tiang niki baru-baru merari pirang nano pengantin baru lagu pengantin tua nih marak-marak umur petang dasa lima sama mo sekitar sekat nanti kelalu akhir bulan puasa baru semerari sebulan tamu bulan puasa mau papa makin niki sabebuke mengkoloan kupi ngentak ndeng milih bubuke isi kopi ngentak mengkoloan teh masih ngentak mengkoloan kolak masih ngentak doang tekoloan pecel masih ndeng narata nak milih apa aja kena kakak kopi ndeng milih teh ndeng milih nasi ndeng milih pecel ndeng milih pelalah ndeng milih apa isi mabuke aneh. No, den wile buka. Nggih. Nggih agak yunin dengar. Ndeng ke ngopi ndek, tahu kang ngopi laun lemala tetap ngopi ni. Lagu enggak na sikap buka nani hari dia. Aneh kan bocong-bocong. Ia menusul ni berembe hukum dengan bubuka si mau pahala atau enggak? No. Bahasan ulama Imam Romli berbahasa lamun itu yang diyakini 100% halal bersih suci daripada salainan belian pahala berbuka isi sanu bapak dengar menjadi bapak alhamdulillah manggut-manggut dua nama kakak berjaya doang ngabuka dua lem nggih nano mbe misal beli es terus dirorong makin ndik man yakin kebersihan mau bersih tan besok basi takak alam kan ya beli pecal le dirorong ngapa masih menu nah lagu lamun hak bergantung menu bontel-ontel lonjak 100% suci bersih maka ini belian pahala buka sisa no daripada salainan nano sehingga lagu elek kejelu bulan Ramadan ja lamun nak kira-kira arak idap rasa tiak ngeruit-ruit ya twist kanak sagedok nu tua lamun mau derek-derek tenduk mohon twist kanak sagedok nu nabi bahasan ulama niki watah rumu liman harakat syahwatuhu haram hukum mau derek-derek ya bosok-bosok kancil seninan elek kejelu bulan suci Ramadan lamun nak sampai naik atau timbul syahwat burung mau pahala jari kelelah mejan kejelu bulan Ramadan gara-gara sebederek kajina kakeun mau arak idap syahwat telang pahala puasa mau kasihan nggih ya sabar baile bulan Ramadan ja jawaan tot ngiring mensari kancil ipin balik masyaallah lemak lanjutan balik niki napi hukum dengan nyaur nggih walhal yubsuh insyaallah nggih napi basul lama lemak niki berembing hukum dengan nyaur padahal anu besu kaitan kanjeng arak masih usul pirang nggih
Enggak disin mele nyaur. No doang. Nggih. Din mele nyaur si lain-lainan enggak, disin mele nyaur sakno doang. Lamun nasi je besu, lamun salailan je besu, lagu no sin mile nyaur, arak ni pahala dengan nyaur. Isi sanu lemat bahas. Mudah-mudahan arak faedah barakah manfaat Nabi samud bahas-bahas baru niki. Amin ya rabbal alamin. Inggih mau kurang lebihnya tunas rida ampun maaf beli-beli inggih liwat ile jam niki terngiring ngaji nggih. Anggi tunas. Kana guru Sendemat berdua tunas sebaca Fatihah sekali, terniatan juga bersedekah, menyumbang, beramal untuk kemaslahatan majelis taklim madrasah pondok pesantren dan belum sami sadriki nyumbang si ayenam pari beras kepeng benang kado daun tenaga doa ilmu. Mudah-mudahan selaku itu terjadi amal sang elek di sisi Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. اللهم بوجهك الكريم حقا بك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بجانب بك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم نرجو يا ذا الكرام نرجو لك الرحمة والرحمين أن تغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع أهلنا ولجميع شيخنا ولجميع أحسننا جميع الحق لجميع الإسماء والمنا من الأحياء منهم والأموات أينما كانوا مسلمين وغالبها تم خمتنا من اللهم بارك لنا ولهم في رجب وشعبان وبلغنا وإياهم رمضان في صحة والعافية والاستقامة في الأبد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا وإياهم في جنتك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب من أبنا منحمين. اللهم ربنا تقبل منا ومنهم انك انت السميع العليم وتوب علينا وعليهم انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد لنا ولهم الفاتحه. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Nggih, akhirul kalam kula lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.